bakunzi bakunda ubuzima muri Fikeya turabasuhuje kandi turabakunda mu buzima busanzwe kandi dukomeza gukorana namwe kandi tukabashimira uburyo mutumiza mutugana mushaka serivisi zacu. Rero kunda ubuzima muri Fikeya dutanga serivisi zerekeranye n'ubuzima no gusigasira amagara y'abantu kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo amagara araseseka ntayorwa. Rero kunda ubuzima Health Care aka kanya tugiye kuganira kuri product yitwa Revive Capsule. Twatangaga adresse yacu dushaka kumenyesha abakunzi bacu abaguze service muri kunda ubuzima Health Care, abaza gushaka amakuru ndetse n'abakurikirana ama video yacu kuri channel yacu ya kunda ubuzima Health Care. Mwese turabimenyesha ko twimutse, mumenye ko twimutse. Kakanya rero muri kunda ubuzima Health Care tugiye kongera kubaganirira kuri Revive Capsule ndetse na Golden 6 Capsule hamwe na Kafezi cyangwa se zinc na calcium ndetse na feri, nizo zizi ngizi. Rero Revive Capsule ni umuti mwiza ku bagabo bagira ikibazo cyo kurangiza vuba cyangwa se uburwayi bwo kurangiza vuba mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gukora amabanga y'abashakanye batera akabariro. Revive Capsule nkuko mubizi ni umuti mwiza mwimerere ukozwe mu bimera utari produit chimique kandi ni umuti uhabwa ubuzange n'ikigo FDA Food and Drugs Administration ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice. Uyu muti rero ni mwiza ku bagabo kuko wongera imisimburo ya testosterone kandi imisimburo ya testosterone ituma umugabo agira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro. Revive Capsule yongera intangangabo ndetse n'amasohoro kandi Revive Capsule ikuraho kurangiza vuba, mbese ivura uburwayi bwo kurangiza vuba. Revive Capsule isana uturemangingo tugize prostate bigatuma prostate itarwara kanseri kandi Revive Capsule inafasha impyiko gukora neza, ikanafasha n'umugongo, irinda stress kuko ikura imyanda mu maraso, ibyo bigatuma umugabo yuzuza amabanga y'abashakanye. Umugore ntabe yakureba ikijisho cyangwa se ngakurebe nabi ucika amazi uri kubaka urugo mu gihe cyo gutera akabariro. Iyi Revive Capsule ni nziza ku bagabo mu kongera imisimburo ya testosterone, mu kongera intangangabo ndetse n'amasohoro, mu kuvura uburwayi bwo kurangiza vuba. Waba warikinishije ugakoresha Revive Capsule iragufasha kuko tuzi ko kwikinisha bigabanya imisimburo ya testosterone ndetse bigatuma prostate ishobora kubyimba, bikagabanya quantité cyangwa se umubare w'intangangabo zikagabanyuka, amasohoro nayo akagabanyuka, ibyo bigatuma bibyara intandaro yo kurangiza vuba. Iyi Revive Capsule ni ibyishimo by'umugabo waba ugeze ku myaka 35 gusubiza hejuru. Iyi Revive Capsule irabafasha cyane ko tuyigenera umuntu ufite guhera ku myaka 12 gusubiza hejuru ni wemerewe kuyikoresha. Iyi Revive Capsule rero yongera umubare w'intangangabo, ikongera amasohoro, ikongera ndetse n'imisemburo ya testosterone, ikarinda kanseri ya prostate, igatuma prostate itaba inflammée, bityo bigatuma umugabo akora amabanga y'abashakanye kandi amabanga akagenda neza nta mbogamizi ibayeho. Muyikeneye rero iyi Revive ntabwo ari yonyine gusa bigendana kuko igendana na Golden 6. Iyi Golden 6 yo ni mineral gusa kuko ikora ku bwonko, ituma neurotransmitters zitanga amakuru kuri gahanda prostate ndetse ikazibura imitsi yazibye igeze amaraso mu gitsina, bigatuma amaraso ageramo ahagije, igitsina kikagira umurego mwiza ku buryo ubona kitaguye kitajegajega. Golden 6 na anti-tumor n'imvu nakomeje kuvuga ngo kubyimba kwa prostate cyangwa se kuba allergy. Iyi Golden 6 na anti-tumor kandi ikindi kiyongeyeho ki Golden 6 inagira uruhare mu kuvura uburwayi bwa infection prostatique ndetse ikongera amatembabuzi yitwa liquide prostatique, kubera ko iyi Golden 6 yunganira Revive mu gutuma impyiko zikora neza kandi gatuma n'umuntu asinzira neza. Kora kuri arthritis, hari igihe umuntu arwaye n'imitsi nayo ikabigiramo uruhare mu gutuma raporo sexuelle itagenda neza. Hari igihe umuntu aba afite ikibazo
cyo kubyimba ko hagati yo mu ngingo nabyo bikaba ikibazo. Ikindi ki Golden 6 ndetse inagira n'uruhare mu gufasha umwijima, kuko kenshi na kenshi imbaraga z'umugabo ziva ku bihaha zikava ku mpyiko memu no ku mwijima. Igihe umwijima ufite ibibazo ntabwo ushobora gukora poro sexuelle neza, kandi tuzi neza ko iyo umuntu arwaye umwijima warangije kuba hepatike ushobora kuwanduza mugenzi wawe mu gihe uri gukora poro sexuelle. Ni byiza gukoresha Revive ukayongeraho Golden 6. Mu gihe Revive Kabusire na Golden 6 byakoze umurimo wabyo, hakurikiraho iyi Kafezi. Iyi Kafezi by'umwihariko mu gihe Revive yongera imisemburo ya testosterone ndetse no kongera intangangabo ndetse n'amasohoro, hari igihe intanga ziba zaracitse amazi. Iyi calcium fer zinc ituma intangangabo zigakomera zikamera neza. Ndetse iyi calcium fer zinc, umugabo wese ubura zinc na poro sexuelle ntikorwa neza nk'uko bigomba, kuko umugabo wese tumukonsiya gukonsoma zinc hava akagera. Kandi zinc ihagije byibura ni ukubona miligarama 2000 ku munsi, kandi iyi ngiyi ni ukunywa ibinini 2 mu gitondo no ku mugoroba. Memu na Golden 6 ni ukunywa ikinini kimwe mu gitondo no ku mugoroba, naho Revive ni ukunywa ikinini kimwe mu minsi 3, ku munsi wa 4 ukongera ukanywa ikindi kinini, kandi ukanywesha amazi y'akazuyazi. Uwo munsi wayinyoye ntabwo inzoga n'itabi, inzoga urazirika ahubwo ukazinywa ku munsi ukurikiye. Rero iyi calcium fer zinc ni nziza mu gutuma prostate ikora uturemangingo, ni nziza mu kongera amasohoro n'intangangabo, ni nziza mu gutuma prostate itabyimba, ni nziza mu gukomeza amagufwa, ni nziza mu gutuma imitsi y'amaraso iba expanse, ibyo bigatuma amaraso atembera mu mitsi y'amaraso neza. Kandi iyi calcium fer zinc ni nziza gufasha ku bwonko, irihagije ubwayo. Muzikeneye izi produit arizo Revive na Golden 6 na Kafezi